ariko umunsi hagize uwibeshya akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse, ntabwo byakunda. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima, niko byagenda. Icyiza rero nuko mu mico yacu nanone nta mpamvu, nta bushake, ntabwo dushotorana. Gushotorana murabizi, ntabwo ingabo zacu zibereyeho gushotora. Ni mu gihe umwuka utifashe neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni igihugu cyakomeje gushinja kenshi igihugu cy'u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ndetse mu bihe bishize ubwo yamazaga amatora y'umukuru w'igihugu yaje no gutsindira Bwana Faci cyangwa se Felix Tshisekedi Tshilombo, umukuru w'igihugu cya Kongo, yavuze ko afite gahunda yo kuzasaba inteko ishinga amategeko ya Kongo ikamuha uruhushya cyangwa se uburenganzira bwo kuba yarasa i Kigali ari Goma, kuvuga ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikarasa i Kigali ari Goma, gutangiza mbese muri make intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Igisirikare rero ku munsi w'ejo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyemeye ko abasirikare bacyo bagera kuri 3 binjiye ku butaka bw'u Rwanda, 2 muri bo barafatwa, undi umwe araraswa. Umuvugizi wa FARDC Brigadier General Sylvain Ekenge yatangaje ko abasirikare bafashwe ari Asman Mpenda na Bokuri Rote, wishwe ari Anyasaka Nkoyrisye, bose bafite ipeti rya 2e classe. Igisirikare cy'u Rwanda RDF ku itariki 16 Mutarama 2024 cyasobanuye ko ibi byabereye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu mu masaha ya saa 7 y'urukerera, kandi ko abanyerondo bagize uruhare mu ifatwa ryabo. Gusa ariko RDF yo isobanura ko abasirikare bafashwe ari bazima ari Asman Mpenda imyaka 30 y'amavuko na Koporo Anyasaka Nkoyrisye imyaka 28. RDF yasobanuye ko urupfu rw'umusirikare w'umunyekongo rwatewe nuko yagerageje kurasa ku bashinzwe umutekano, nabo baramurasa ahatakariza ubuzima. Brigadier General Ekenge Sylvain yatangaje ko FARDC yababajwe n'urupfu rw'uyu musirikare, asaba urwego rw'akarere k'ibiyaga bigari rushinzwe kugenzura umutekano ku mipaka kubafasha gucyura aba basirikare n'umurambo uwapfuye. Yagize ati FARDC yasabye urwego ruhuriweho rushinzwe ubugenzuzi kugira ngo icyure umusirikare wishwe n'abafashwe. Ku ruhande rwa RDF nta musirikare wayo wiciwe cyangwa se ngo akomerekere birasana ryabayeho. Si ubwa mbere umusirikare wa RDC yinjiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemera amategeko akagerageza kurasa ku bashinzwe umutekano. Ababigerageje muri 2020 na 2023 bararashwe bose barapfa, nkuko n'ibyamugendekeye ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu Rwanda. Mu yandi makuru reka mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagiranye ikiganiro na mugenzi we wa Ukraine Volodymyr Zelensky, baganira ku ntambara imaze iminsi muri iki gihugu ndetse kandi n'imbaraga zikoreshwa mu kuyikemura. Bombi bahuriye i Davos mu Busuwisi kuri wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024, aho bitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku bukungu World Economic Forum iri kuba. Ku ruhande rw'u Rwanda ibi biganiro byanitabiriwe n'abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta na Ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi Marie Chantal Rwakazina. Volodymyr Zelensky kandi yatangaje ko muri uko guhura kwe na Perezida Paul Kagame ati kwa mbere yamumenyesheje uko gahunda iganisha Ukraine ku mahoro iteye, amubwira kandi ko ijwi ry'ibihugu bya Afurika ari ingenzi mu kugira ngo agerweho. Ati namenyesheje Perezida Paul Kagame uko gahunda igamije ku mahoro iteye, ijwi ry'ibihugu bya Afurika ni ingenzi kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Wari uhagarariye u Rwanda yitabiriye inama ya 4 ya gahunda y'amahoro yahuje abajyanama. Perezida wa Ukraine yavuze ko kuba u Rwanda rwarohereje umuntu uruhagarariye muri inama biha ubutumwa ibindi bihugu byo muri Afurika. Ati bitanga ikimenyetso gikomeye cyane ku bindi bihugu byo muri Afurika. Ukraine yashyize ambasaderi mu Rwanda ishaka gukomeza mubano n'akarere ndetse no kujya yoherezayo umusaruro w'ubuhinzi. Ukraine iri mu ntambara kuva muri Gashyantare 2022 aho yatewe n'ingabo z'Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky abona igihugu cye kizagirana ibiganiro n'Uburusiya mu gihe buzaba bwamaze guhagarika ibitero. Ibi biganiro bya Perezida Kagame na mugenzi wa Ukraine
ibaye nyuma y'iminsi mike Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine itangaje ko iteganya gufungura ambasade yayo mu Rwanda, Mozambique na Botswana nyuma y'uko ibikoze muri Ghana. Mu Kuboza kandi 2022 Volodymyr Zelensky yavuze ko ashaka ko igihugu cye kigirana umubano nibura n'ibihugu 30 bya Afurika. Muri Gicurasi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yagiriye uruzinduko mu Rwanda asinyira amasezerano mugenzi w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yerekeye iby'ubujyanama bya politiki hagati y'ibihugu byombi. Mu butumwa Kuleba yanyujije kuri X icyo gihe, urubuga rwa Twitter, yavuze ko yaganiriye na Dr Vincent Biruta ku bijyanye na gahunda ya Perezida Volodymyr Zelensky yerekeye umugambi w'amahoro ukubiyemo ibijyanye no kubungabunga ubusugire bw'igihugu, umutekano mu by'ingufu, gufunguza imfungwa z'intambara ndetse no gutahukana abaturage Uburusiya bwatwaye bunyago. Yagize ati turashaka guteza imbere ubufatanye mu by'ubucuruzi, ikoranabuhanga, ubwikorezi bwo mu kirere, ubwubatsi, uburezi n'ibijyanye n'imiti. Ati Ukraine kandi izafungura ambasade yayo mu gihugu cy'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zatangaje ko kuri uyu wa kabiri hari abasirikare 3 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda mu buryo butemewe n'amategeko. Zemeje ko zarashe umwe muri abo arapfa, naho abandi 2 barafatwa. Mugenzi wacu Edi Rwema yabajije umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General Ronald Rwivanga uko byagenze. Nyuma ya saa sita za nijoro hari abasirikare 3 ba Kongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda, 2 bafashwe ariko umwe yagerageje kurasa abasirikare abacu baramurasa baranamwica. Ubwo bari 2 bo bafashwe, ubwo hari iperereza riri bukorwe kumenya impamvu bambutse uwo mupaka. Icyo nababwira nuko hari byo twabasanganye, bari bafite imbunda n'amasasu n'ibindi bikoresho byabo nyine, ariko bari banafite n'urumogi. General Rwivanga, aho ngaho mu burasirazuba bwa Kongo havugwa imitwe myinshi y'inyeshyamba, hari imitwe yitwara gisirikare, hari n'abashobora kwibaza niba kuko abo basirikare mwafashe ari abasirikare ba Kongo. Abafite izo mpungenge bo mubabwira iki? Ni ibintu byoroshye cyane. Icya mbere nuko ubwabo banabyemera ko ari abasirikare ba Kongo, sibyo rero nta makazi. Icya kabiri nuko na expanded verification mechanism nayo yaje ihuza ibihugu byo muri EAC, nayo yaje ireba ibyo bintu, ireba abo bantu naho abo basirikare binjiriye. Ni ibintu byumvikana, nta kibazo gihari cyo kumenya ukuri kwabyo. Mu biganiro by'ibanze mushobora kuba mwagiranye nabo, ese babinjiye ku butaka bw'u Rwanda babishaka cyangwa se bahageze batabizi? Hari icyo bari bababwira? Bavuga ko bahageze batabizi, ariko of course tugomba gukora investigation yacu kumenya ko ari byo. Umuntu wese wafashwe mu kubundi butaka agomba nyine kwerekana ko atarabizi, ariko turakurikirana turebe niba hari izindi mpamvu zabazanye. Ku bijyanye se n'uburyo mukorana na leta ya Kongo, kuko si ku nshuro ya mbere habayeho abasirikare ba Kongo kwisanga ku butaka bw'u Rwanda, icyo gihe n'iki gikurikiraho? Of course nk'uko bisanzwe tugomba kubwira abayobozi ba gisirikare cyangwa ubuyobozi bwa Kongo ibyabaye, tukabasobanurira ko hari ikibazo kidakwiye gukomeza kubaho kuko bibaye kenshi. Ubushotoranyi nabwo urebye bumaze kuba kenshi cyane ku buryo tuzakomeza kubabwira ko atari byo, ariko icyangombwa nuko nk'uko dukunze kubigenza duhamagara inzego zibishinzwe tukababwira uko ibyabaye kandi tukanababwira ko bidakwiye kongera kuba. General Rwivanga, ibi bibaye mu gihe aho ngaho mu karere k'uburasirazuba bwa Kongo no hafi yako hakomeje kuvugwa umwuka utari mwiza, cyane cyane biturutse ku kibazo cy'umutekano muke n'imitwe y'inyeshyamba iri muri ako gace. Niki mwabwira abaturage cyane cyane baho ngaho za Rubavu n'abandi baturiye hafi y'umupaka wa Kongo ku bijyanye n'umutekano wabo? Umutekano urahari rwose, kandi ingabo zirahari zikora akazi nk'uko bikwiye. Bakwiye rwose kumenya ko hari umutekano usesuye ku mipaka,
kandi ko ingabo zabo zihari kandi zizakomeza gucunga umutekano nk'uko bikwiye. Ronald Rwivanga, umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane Edi. Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe watsinze amatora muri leta ya Iowa hagati y'abarepublikani bahiganira guhagararira ishyaka ryabo mu matora y'umukuru w'igihugu azaba muri Amerika mu kwezi kwa 11 muri uyu mwaka wa 2024. Inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Ubukanye bukomeye cyane bwaragize ingaruka ku gitigiri cy'abitavye ayo matora. Ico gitigiri cyari hasi muri uyu mwaka umuntu akigereranije n'igitigiri cyari hejuru cyane mu mwaka wa 2016. Yamara ubukanye bukomeye cyane ntibwabujije Saka Moore kwitaba rimwe mu makoraniro ya nyuma ya Donald Trump yo kuyamamariza itora ryo muri leta ya Iowa. Ubwo bukanye kandi ntibwamubujije